дар муассисаи давлатии боғи фарҳангию фароғатии Абулқосим Фирдавсӣ шаҳри Душанбе бо ташаббуси Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе намоиши таомҳои миллии Осиёи Марказӣ, идҳои тарбуз, харбуза, каду, себ, ангур ва фестивали оши палав баргузор гардид, ки дар он намояндагони баландпоя аз кишварҳои Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, роҳбарони намояндагони дигар вазорату идораҳо ширкат варзиданд. мутахассисони соҳа баргузори чунин чорабиниро дар тарғиби рушди маҳсулоти кишоварзӣ, муаррифии дастранҷи деҳқон, эҳё намудани анъанаҳои парвариши навъҳои гуногуни тарбуз, харбуза, каду, себ, ангур ва намоишу муаррифии таомҳои миллӣ арзёбӣ намуданд. маҳсули кишоварзон бо нигоҳи нав, яъне ороишоти нав дар шакли пирамидаҳо ва бо як дизайнерии муосир дар ин гӯшаи боғ чун ба намоиш гузошта шуд, ки воқеан ҳам биҳишти рӯи замин ва фаровониро бозгӯӣ мекунад ва ҳунарҳои мардумӣ, ки инъикоскунандаи таърихи гузаштаи мо аст ва муаррифгари ҳар як халқияту миллат ба ҳисоб меравад, дар ин гӯшаи боғ аз ҷониби бонувони чирадаст ҳунарҳои мардумӣ ва аз ҷониби кадбонувои хушсалиқа таомҳои миллӣ низ ба маъраз гузошта шуд, ки нигоҳи онҳо бештар хориҷиёнро ба худ ҷалб кардааст ва ин нишонаи он аст, ки хориҷиён ба таъриху тамаддуни миллати тамаддунофари тоҷик арҷ мегузоранд. ин фаровонӣ, ин тантана, ин шодию шукӯҳу шаҳомат воқеан ҳам аз истиқлоли давлатӣ ва аз сиёсату заҳматҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат башорат медиҳад ва ҳамин гуна намоишҳо метавонад барои рушди ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии маҳсулотҳои дохилӣ ва дастовардҳои соҳибистиқлолии кишвар як такони ҷиддӣ бахшад. ба гуфти мутахассисони соҳа, рушди фарҳангию ҳунарии ҷавонон низ чанд соли охир рӯ ба пешрафт ниҳодааст. дар ин гуна чорабиниҳо метавон иштироки фаъоли ин қишри ҷомеаро мушоҳида кард. фарҳанг ҳастии миллат аст ва ҷавонон, ки пайравони пешвои муаззами миллат ҳастанд, татбиқкунандаи ҳар як дастуру роҳнамоии роҳбари давлат мебошанд ва мо имрӯз ва умуман дар ин тадбирҳои ҷашнӣ, ки дар шаҳри Душанбе тӯли як ҳафта мешавад идома дорад, ҷавонон чӣ аз ҷиҳати варзишгарон, чӣ ҳунармандон, чӣ аҳли фарҳанг дар ин чорабиниҳо иштироки фаъолона карданд ва воқеан ҳам саҳми ҷавонон дар рушди фарҳанги миллӣ, дар тақвият ёфтани ҳунарҳои мардумӣ ва ҳамагӣ муаррифии дастовардҳои соҳибистиқлолии кишвар беназир аст. дар ин чорабиниҳо иштироки фаъолона карда аз худ як таҷриба ва ё ин ки як нигоҳи муосири худро пиёда карданд. овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон Носир Икром низ ширкаткунандаи ин чорабинӣ буд. ӯ бо сурудҳои фалакияш хост ба ҳамоиш таровати дигаре бахшад. шодам ки диёри нур борай ватанаме جان جولانگای خلقی تاج دارای وطنمه جان دارد بدلش نیهان همه گنج جهانه дар ин фестивал иштирокчиён аз кишварҳои Осиёи Марказӣ бо пешниҳод намудани таомҳо, маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумии халқи худ ширкат варзиданд. Роза Рӯзибаева бори аввал аст, ки дар чунин фестивали байналхалқӣ ширкат мекунад. ба Тоҷикистон низ бори аввал омадааст, аммо дар ин муддати кӯтоҳе, ки ин ҷо қарор дошт, таассуроти зиёде дорад. Я приехала из Алматы к вам в гости в Таджикистан. У нас выставочную продукцию привезли, нашу национальную кухню. Мы очень рады, что народ тут хороший, прям приветливый очень. Нас встречает так хорошо.
Желаю вам здоровья, счастья, благополучия. Мы уже третий день сегодня. Я вообще в восторге от населения, вот, от гостей, приходят сюда. Все приглашают в гости к себе домой. Все такие приветливые, прям, не знаю, мы очень рады. Очень такой хороший, теплый народ. Я первый раз вижу, честно говоря. Никогда такого не было. Хоть из другого города еще приехали сюда к вам в гости, и они тоже приглашают к себе домой. Прям так интересно, так красиво все. Мне понравилось. Сегодня у нас национальная кухня, баурсак, лепешки, чельпеки. Вот масло домашнее специально в желудке. Зимой специально храним мы его. И вот в таком вот в виде желудки. Все спрашивают, оно соленое домашнее масло. Тут жент у нас есть, в шоколаде есть. Классический есть, рымшик, чак-чак, ворс. Ну, тут у нас богатый ассортимент мяса у нас в основном. Для таких гостей, когда сватовство, когда, почетные гости, вот когда приходят, все родственникам можно. Когда праздник у нас бывает, вот для праздника мы приготовили сый-табак, қос-қазы, қозы-қарын, өрметөс, жөрме, урмекпе, тай-курдак, сырне, вот такой вот. Много наименований. кишварҳои дигари осиёи марказӣ низ дар ҳар як гӯшаи фестивал намоишгоҳи худро доштанд. чун онҳо ҳамчун меҳмон дар кишвари мо қарор буданд, албатта ҳамчун рамзи пос доштани меҳмондорӣ ба онҳо гӯшаи махсусу муносиб интихоб шуда буд. Mana biz Markaziy Osiyo davlatlarining milliy taomlar festivalida ishtirok etyapmiz. имрӯз мо дар фестивали таомҳои миллии давлатҳои Осиёи марказӣ иштирок дорем. чорабинӣ дар сатҳи хело ҳам хуб доир гашт. ҳамчун намояндаи Узбекистон бо роҳбарии кумитаи туризм, ошпази машҳури мо ки дар дохил ва хориҷи кишвар шинохта аст, ҳамроҳи гурӯҳаш дар ин намоишгоҳ ширкат дорад. мо 4 намуд ошро аз қабили ошҳои Тошканд, Самарқанд, Андиҷон ва Софӣ дар ин фестивал пешниҳод кардем ки аз ҷониби иштирокчиён баҳои хуб гирифт. ин ошҳои таърихӣ ба ҳисоб мераванд ки дар гузаштаҳо онро амирон истеъмол мекарданд. инчунин дар намоишгоҳ самбусаҳои гӯштӣ ва алафиро низ ба маъраз гузоштем ки харидорони хело ҳам зиёде доранд. дар ин баробар мо маҳсулоти кишоварзиро бо шакли намоишии зебо ба маъраз гузоштем. бояд изҳор намоям ки ҳамкориҳои иқтисодӣ, сайёҳӣ ва фарҳангии Тоҷикистону Узбекистон чанд соли охир рӯ ба пешрафт ниҳодааст. албатта инҷо нақши сарони ду давлат калидӣ аст. ин вазъ боиси хушҳолии мардумони ду кишвар гардидааст. Biz juda bundan xursandmiz. Я когда-то жила здесь, получала свой первый паспорт, кстати, здесь, а здесь мы поженились. Да. Вот. И отсюда уехали в Москву. Муж там служил, и дальше мы уже много-много лет ездили. А сейчас вот мы приехали здесь побыть немножко, пожить. У нас есть где жить здесь. Очень город преобразился. Вообще весь Таджикистан преобразился. Мне сегодня очень приятно, как военному дирижеру, я эту специальность получил в Москве. И учитывая, что у вас музыкальный канал, это очень хорошее совпадение. Вывод, делая о празднике, я хочу сказать, что я неоднократно бывал в Европе. Там есть такая выставка Мессон, где 80 стран всего мира представляют практически те же позиции, что сегодня на выставке. Ну, ничуть не преувеличивая, Таджикистан лучше. O'zbekiston, Tojikiston mamlakatlari xalqlari azaldan qardosh xalqlar. тоҷикистону ӯзбекистон аз замонҳои қадим бо ҳам робитаҳои зишт доштанд. мо аз рӯи фарҳанг, урфу одат, маданият пайвастагии хеле зиёд дорем. миллатҳои тоҷику ӯзбек ҳазорсолаҳост ки бо таъриху тамаддуни аҷдодии худ бо ҳам дӯсту бародар буданд. фарҳанги хеле ҳам муштараке доранд.
хушбахтона имрӯз бо шарофати сарони ду давлат муносибатҳо қавитар гаштанд ки инро мардум хеле ҳам интизор буданд. робитаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангию сайёҳӣ зич гардид. чуноне имрӯз гувоҳи он шудем, дар таъмини амнияти озуқаворӣ низ корҳои назаррасе ба анҷом расонида шудаанд. фикр дорам ин ҳама дар зиндагии хубу осоиштаи мардумони ду кишвар хизмат мекунад. Мintaqamizning barqarorligi uchun xizmat qiladi. ин ҳама нонҳо маззаи хоси худро доранд ки бонувони тоҷик онро бо маҳорати махсуси худ омода мекунанд. من اویگل سولیوا صاحبکار راهبر نانی اوچگی کرتابی دلیر. من چند سال باز من در شهر بوستان فعالیت میکنم. آشخانه ملی نانی اوچگی من همه چهاربینای ولایت سوخت من اشتراک دارم. من خرسندم که با این نانای من همه میزاجون محقول کردن، چشیدن. من نانای شهر بوستان من پیشنهاد کردیم، چپاتی، گردچه، کلچه، نانای اوچگی همه نمود از شهر بوستان ما در اینجا اشتراک کرده پیشنهاد کردیم. خارجی ها بودن، بسیار محقول کردن نانای ما را، خوردن، چشیدن. من مرحمت همه وقت در این موک شده. ما از شهر اشخابادی جمهوری ترکمنستان به این نمایشگاه آمدیم. برگزاری فستیوال طعام‌های ملی آسیای مرکزی برایمان خیلی هم پسند گردید. مردم تاجیک نیز با ما مناسبت خوب دارند که از مهمان نوازیشان خوشمان آمد. در نمایشگاه ما طعام‌های گوناگون ملی ترکمنی را پیشنهاد کردیم که امیدواریم پسند می‌گردند. ترکمن چرا؟ این نانی ملی ترکمنی می باشد. بانوان ما آن را با مهارت خوب آماده می کنند. در جشن و محفل ها چنین نمود نان پخته می شود که طلبگاران آن در ترکمنستان خیلی هم زیاد است. Эта выставка включила в себе продукции сельского хозяйства разных стран. Я заметил, тут скрывается очень большое пространство для налаживания сотрудничества. И сельское хозяйство – это такой важный сектор, который очень важен для самых простых населения. И между Китаем и Таджикистаном, а также между Китаем и среднеазиатскими странами в области сельского хозяйства имеется огромное пространство для сотрудничества и очень прекрасная перспектива. Например, для Таджикистана мы открыли собственный рынок. Мы дали доступ на рынку Китая, ваш лимон, черешню, виноград. И дальше еще будут другие виды фруктов будут поставляться в Китай. Я очень большой оптимист сотрудничества в сельском хозяйстве между Китаем и Таджикистаном. Очень хорошее впечатление, очень радостные ощущения. توجه کل مهمانانی که از خارج کشور به قلب تاجیکستان عزیز آمدند از آن فراهمند گشتیم که از هنر، استعداد، صنعت اصیل ملت تاجیک به نهایت خوب پذیرایی کردند و محض هنر، استعداد، هنرهای مردمی میتواند معرفگر تاریخ ملت باشد و امروز تمام هنرمندان توسط هنر و استعداد خویش هنرهای مردمی ملت تاجیک را معرفی کردند و محض فرهنگ معرفگر ملت است. واقعا هم باعث افتخار است که در قلب تاجیکستان تنتنه‌های استقلالیت ادامه دارد با یک شهامت خاصه و ما شکرگزار از آن هستیم که در چنین یک وطن آباد و زیبا گلگل شکوفان بیشتاسا زندگی میکنیم، عمر به سر میبریم و امروز زیر سیاست فرهنگ پرورانه پیشوای معظم ملت ساحه فرهنگ نیز رشد کرد و امروز توسط هنرمان ما میتوانیم در تمام جهان معرفگر این ملت باشیم. дар намоиш якчанд дег барои пухтани таоми миллии тоҷик оши палов низ гузошта шуда буд. ошпазони моҳири тоҷик зимни пухтани намудҳои гуногуни он тамоми санъати табоҳии худро истифода намуданд ки таомашон лазиз бошад. Имею честь принимать участие в такой хорошей, я бы сказал, профессиональной
и радостные выставки. Здесь я познакомился с многообразными, многоцветными сельскохозяйственными продукциями и вкусными блюдами из разных стран. Честно говоря, я немножко попробовал, мое впечатление очень приятное. Они очень вкусные и они очень много разные. Например, пловов много, в каждой стране есть свой. И даже в каждой стране, в разных местах есть разные пловы. Это говорит о таких тесных связей между разными национальностями, между разными странами. Хотя одинаковые блюда, они разные страны, разные народы готовили по-своему. И получается совсем разные вкусы. Это очень интересная выставка. Tojikistonning Dushanbe shahriga Markaziy Osiyo davlatlari мо ба хотири иштирок намудан дар форуми дуюми ректорони донишгоҳҳои осиёи марказӣ ки дар шаҳри душанбе баргузор гардид ташриф овардем. дар доираи ин форум мо ба донишгоҳҳои зиёди тоҷикистон ҳамкориҳоро ба роҳ мондем. дар ин сафар ба мо муяссар гашт ки аз баргузории фестивали имрӯза низ дидан намоем. гувоҳи он шудем ки маҳсулоти кишоварзии босифати тоҷикистон ба намоиш гузошта шудааст. ин далолат аз он медиҳад ки дар ин мамлакат соҳаи кишоварзӣ рушд кардааст. инчунин дар ин намоишгоҳ ҳунарҳои мардумиро аз қабили гулдӯзию зардӯзӣ, таомҳои миллии хуштаъм дидан мумкин аст ки онҳоро бонувони боҳунари тоҷик омода кардаанд. ин ҷо натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ низ мушоҳида мегардад ки онро мутахассисон ба намоиш гузоштаанд. мехоҳам иброз намоям ки ман ба шаҳри душанбеи ҷумҳурии тоҷикистон бори аввал аст ки ташриф овардам. дар гузашта ин шаҳрро тариқи телевизион ва ё шабакаҳои иҷтимоӣ тамошо мекардем. инчунин тариқи суханҳои мардум дар борааш шунидаем. ҳоло бошад ин кишвари биҳиштосоро бо чашмони худ мебинам. ин мардум маданияту фарҳанги ба худ хосеро соҳиб аст. махсусан меҳмоннавозии мардуми тоҷик бароям зиёд писанд омад. аз рӯзи аввали ташриф овардаам бо чеҳраи кушода истиқболамон гирифтанд. ин ҳама маро мафтуну шайдо кард. мамнун қилdi, хурсанд bo'ldik. дар баробари намоиши таомҳои миллӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ин чорабинӣ садои суруду мусиқӣ низ танинандоз буд. чун санъату ҳунар низ ҷузъи ҷудонашавандаи фарҳанг ба шумор меравад, ширкаткунандагони ин фестивал тариқи ҳунари сарояндагию навозандагии худ ба чорабинӣ таровати дигаре бахшиданд. овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи рашт Сироҷиддини Муҳтоҷ бо пайравӣ ба устоди санъати тоҷик Зафар Нозимов чанд таронае иҷро кард. дар фурсати муносиб бо ин марди ҳунар мусоҳибаи кӯтоҳеро низ анҷом додем. ин тарона аслан моли устоди зиндаёд Абулқосими Лоҳутӣ. ҳамира ба оҳанги устоди зиндаёд Зафар Нозим шинамши туғриши чанд солоши хунда истодиам. ба қавли бузургон зиндаву ҷовид мон ҳар ки накунон зист. ҳам Лоҳутира авроша шод мегӯем, ҳам устоди зиндаёд Зафар Нозима. Зафар Нозим як устоди санъат қавӣ ҳастанд ва таронаҳояш мондагоранд ва имрӯз бештар нафарон месароянд. худи шумо дар кадом дастаи ҳунарии кишвар кор мекунед? ман коркини ҳамин бахши фарҳанги ноҳияи Рашт. як овозхони майда. аз садои қавитон маълум аст ки як ҳунарманди касбӣ ҳастед. мегӯяд ки ростиро набувад заволе ба ҷаҳон, сарв агар хуш шавад боз асо мегардад. саидои бузург сарв дарахти қоқ шавад асо мешавад. дига вай нест наме безавол намиранда, чизе ки ҳаст намемравад. вай зинда, вай одамо халқро оинаи соф аз дил худро бубин. зарраи зинҳор ман шумора зи рафторат ғубор. ҳаминай халқ оинае мефаҳмам медунам. не ки мо ҳақиқатан ифтихор мекунем ки мана дар фазои сулҳу ваҳдат зиндагӣ дорем. пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон айаввал то охира заҳмат кашида омадаи то охирам тол мегӯям ки ҳазорсола Шоҳ Ҳамид доим дар сояи ҳамин бузургвор мо ҳам бисароем.
آوازخونه اشولا بخونه بگردیم همین خیلی دائم ما صلح صلاح و هر روز همین توی عید همین بازم بازی باشه ما دیگه چیم همین آوازخونه صنعتکارا فقط همین دنیای تنج طلب میکنن خرسندی را همین دیگای پری باشه سری و پوری باشه دسترخوان مردم پر از ناز نعمت باشه ناز نعمت خدمت میکنیم حرکت میکنیم که اصل طاعت این که از خود دیگران را شاد کن اصل طاعت مثلا اینه که چهار آدم خرسند کرده بتونی چی در رشت چی در ایجاد چی در خبادیون در حقیقت همه مردم را خوشحال نمودید امروز اگر خوشحال کرده باشیم باعث خرسندی هممونه راستی افتخارمندم که امروز مثلا با شرافت استای بیستقلالی چنین چهاربینی ها می شود همه آسایشته است تینجه است سلامت باشه برای همین مردم اسرائیل دارم که شکرانه استقلال بعد 1100 سال تاج بر سر سامانی نآمد با آسانی اینا مصرای شاگردانه خدمتند استقلال مثل باغ است خرم درون باغ است ملک آب رحمان است تاجیکستان جوان است تاجیکستان جوان است 32 ساله شد این وطن زیبا چمن شد وطن مردم روی دنیا مهمان کشور ما شکرانه استقلال بعد 1100 سال الوی اهل دل اهل کشور الوی مردمی آزاده منبر سرودم حرف شد رو به نیازیست درودم شیوهیست ادوار یارفر ای کشوری من ای سروری من ای دوری من دوران من ای بختی بی پایان من هنرمند اصیل ظفر نازیموف از خود ترانه‌های ماندگاری گذاشته است. او با سازهای موسیقی و مخصوصاً تار سرودهای دلنشین سراییده بود. استادانه زیو که این نام برای بیشتر هنرمندان اصیل آشناست، چون این اسباب‌های موسیقی را با نازکی‌های مخصوص آماده می‌کند. حتی شادروان ظفر نازیموف و دیگر استادان صنعتی تاجیک از او درخواست می‌کردند تا برایشان چنین اسباب‌های موسیقی را آماده سازد. شاگرد سودا من کارم از اون دنبال خود سر کردم. همگی یکنی من تراشیدم و علاقه استعدادی کاری ما دیده استادان با خلاصه اومدن که من باید که علاهیده مستقلانه کار کنم و شروع کردم از ماه نوامبر 67 استاد سوستراش شده در کارخانه ارغوان کار کردم تا سال 2020 55 سال سابقه کاری در اویدی سوستراشی دارم. در این 55 سال بسیار اسبابات تیار کردیم. با مرض تماشابینان گذاشتیم با خانه‌های من مدنیت و شهر نویاها دسته‌های هنری شهر دوشنبه و شخصان علاوه مهمونای برون مرده که با شهر ما تشریف میارن اسباب ما خریداری میکردن میبینن. استاد ظفر نازیم درخواست میکردن اسباب میگیردن داد و گریف داشتیم رفت اومد داشتیم. من از عکای دولتمند از خدارامتی قربان علی بود جمشید بودن من افزرشوی شادی هستم و مراد بگی نصیرالدین چیکام نبود توی همین چیزا ما درخواست میکردن داد و گریف داشتیم رفت اومد داشتیم از اسباب ما تا حاضر استفاده میکنن. این دستورکانیز دوستداری اسباب‌های ملی موسیقی هستند و با امید در آینده هنرمند موفق شدن در این فستیوال اشتراک نموده با نوای دلنشین خود خاطر همگان را بالیده گردانیدند. چارابینی خیلی هم خاطرمانه بود. همگی از برگزار گشتن آن خوشحال گردیدند. هر یک محصولاتی که به نمایش راه یافت با آرایش مخصوص به مرز گذاشته شده بود. طبق نظر کارشناسان ساحت دایر گشتن این گونه نمایش ها با رشد یافتن توریسم نیز سهم باریز دارد. برگزاری این گونه چهاربینی‌های بین‌الخلقی امکانیت به وجود می‌آورد که توریسم رشد کند. این مخصوصاً به بخش مهمان نوازی ساحه مربوط می باشد که منفعت خوبی را می تواند به وجود آورد، زیرا
ин ба тарғиби таомҳои миллии ҳар халқ алоқамандӣ зич дорад. ин раванд натиҷаҳои мусибиро метавонад ба бор орад. албатта агар фарде таоми миллии як халқро тановул кунад, ҳатман мехоҳад аз фарҳангу маданияти он мардум ошноии зиёде пайдо кунад. ин метавонад дар пешрафт гардидани туризм саҳм гузорад. мехоҳам қайд намоям ки ин бори аввал ташрифи ман ба тоҷикистон аст. душанбе хеле ҳам шаҳри зебое будааст. ин ҷо гувоҳи он шудам ки анъана, маданият ва фарҳанги хеле ҳам муштараке доштаем. дар самти ҳунарҳои мардумӣ, суннатҳои ниёгон ва анъанаҳои халқ монандии хело зиёдеро мушоҳида намудам. мардуми тоҷик барои халқи мо ҳамчун дӯсту бародар буд ва он боварии комил дорам ки поянда мемонад. мо шуморо низ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон интизорем. Sizlarni ham kutib qolamiz O'zbekistonda. дар анҷоми намоиши таомҳои миллии Осиёи марказӣ, идҳои тарбуз, харбуза, каду, себ, ангур ва фестивали оши палав аз ҷониби Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишоварзону фаъолону ғолибони озмун номинатсияҳо, сипосномаҳо ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардид. ҳунармандони тоҷик низ бо чанд таронаҳои дилангези худ хотири ҳозиринро шод намуданд. Sabzi birinci aşkı, hoş bas kudaş